nga ai khuble ya phi baro ki parlo ki ba shat pe je kanika report ka bang malakas ni te ngangej ba baro na pedeng chang phi phila shang khop haying hakini ki singi ke ba menta kembala pen bana ka sokar ju ka Meghalaya khanang ba nyen lai na uni covid-19 lani u coronavirus khamtam kituki parlo ki basa hapo social ban nga karmen ro ba man kasni phila bu jing duai ublay un pelajangi bat kumjuro ya ka perthe bro kawai nakanika klam covid-19 lani coronavirus te hangde ingin ya page ya ka report ka badai minta kasmi ka khandru tarik April arajar aphau kabla update ha ka porstan sting kum ka report ka ba minta la ya thu ba kibru kibla shakta ho no covid-19 lani coronavirus ha baro kawai ka perthe kala kot chaka arpholak khandai pa prajar khandai spa prap huai ngut kibriu kibrang syak sumar khat saulak live khandai hajar lai spa arpu prangut kibakoi nakani ke jingpang san lak arpulai hajar nyo spa asan pulai ngut kibriu kibaya shilak live san hajar khandai spa ngut te hang ne ngin ya pe ya ki santli ki ri kibla syak ta jor hauniu covid-19 kari Amerika ketika waina kiri kibla syak ta hauniu covid-19 ba kadeka Spain, balai ke Italy, basau ke France, basan kadeka Germany. Kini kedeki santli kiri kibla syak takjur haunu COVID-19 lalu coronavirus. Te hangne ngin ya ki santli kijala kiba syak takjur haunu COVID-19 lalu coronavirus kiba hapa po India. Laya tu ba ka Maharashtra kadeka wena kijala kibla syak takjur haunu COVID-19 haba kibru kiba yo yakni ke Jingpang kila kot shika hajar khandai spa khat khandai ngut napo Delhi 1000 san spa nyapu prangut Tamil Nadu 1000 aspa asapu arngut Madhya Pradesh 1000 spa arphungut Gujarat praspa nyapu wengut kini kidiki santali kijala kibla syak takjur ho ni covid-19 lan ni coronavirus kibahap hapo India ti hang ning nya pe kan ngut kibri kibla syak takjur ha ni covid-19 kibadai napo North East India kibri kibla syak ta ha ni covid-19 kibadai napo kajala Assam kilapoi kembalai pulai ngut Meghalaya nyongut Manipur arngut Tripura arngut Mizoram iwe Arunachal Pradesh iwe Nagaland iwe ladangi khenlang baro kibri kibla syak ta ha ni covid-19 kilakot syaka sap nyongut kibri ke bakoi henyongut kata sangut napo Assam iwai na Manipur bat iwai napo Tripura kibri ke bayam arngut iwai napo Meghalaya bat iwai napo Assam te habangi khenlang lani khen kelum ya kibri ke syak ta hunu covid-19 na baro ki jala bat ki dolenong ki bahap hapo India kelakot syaka khat hajar henyo spa san pukandai ngut kibri ke badang don hapedeng kajing syak sumar 10,000 praspa arp saungut kibakoi nakanika Jingpang 1000 sanspa khat sangut kibru kibayam sauspa arphongut kani kadika report katkum nakatanat ka koi kakhya jongka sokar India kabla update haka porsan steng haka te hangning nya pejiki santli kiri kiba jajan bat ka India leatu ba kibru kiba syakta haunu covid-19 lan u coronavirus kiba dai napo Bangladesh kilapoi syaka 1000 sanspa nyapo arngut Nepal khan rungut Pakistan 1000 san spasan Bhutan sangut Myanmar prap sangut kini kidiki santali kiri kiba markhap lani marjan bat ka India te tangkine khuble shibun